we work government setrokin petki sangan moment tatok tu etamo kana riutung dame Senator Walter Kasaleta kalangan speaker kami Senator Pahrek kalangan speaker kaniam baromo ay John Secretary Kapwuhng wow pan gubern samaral court labalab on komo speaker vice floor leader three honorable members chorus relgan miyang nan gallery speaker kong kareng ay strugag yang debate kailan may siyang ranwat pagi paroti ta kamutiang yen kapakat ay jongal pungani yang kakayang baroan iragan nan molot I baroan udan panuyan Pwuhng ramang dahil mamasanian suot Mr. Speaker imi baroan bidibituya kita motion buhay sa marahil policy yung piting monume over 25,000 imi bang aban probanayang way pakon pitaw songan mohon cukup iposono kamel management in audit Mirail Sabulman ki capability and management igan Mirail Sabulman ki. We have an obligatory monim child masan Iran what. Pwegi barabaran one point aramas. And gag obligatory monim what right around long ni reprogramming. Re ma right tigitungi ran mo iteran obligatory la. One show mirabam tagito supplement non-budget mugdebang kotoki CIP budget cover kak kamel marabang kak parwalong biral mangi we have to tong koros muday concern go wasat even jalan kak muitala pwede naramas trial reprogram trial muitang rar kak totong kalangan Mr. Speaker kalangan Jai Komal ma minute Jai Komal Chairman Kubure
Kadkadaur nan masanapan report. Kamui Chairman of Finance. Speaker, Kailangan Speaker, when we had With the privilege. China Rejuvenation Masan to sa Pulmanti. Ang pagtaro tayo rutungit masanapan report. Koros mautrong kamaguto masaniyay. Uwa masanisyo. Kamagut po itaw tayo rutungit masanapan report. Speaker, for the privilege, Kamui Senator Perez. kailangan Speaker, iman tayo nagag sansanan sa material, yung tawagan rawat Senator Richard, yang tayo nanuyo ko po rawat. Kailangan Senator Perez, record and reflect my Senator Richard yang patriyang uya ko po ranwot. Tayo rutungit masanapan report. May a motion? Bulman kita, Speaker. Kuyaman, Pagtaro ko riyaman tayo sa pulman kita report na silisa kisula banyari sa silu karos mautong kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut pa itaro tayo sa pulman kita report na libab kisilisa kisula banyari sa silu. May report, Chief. Salamat, Mr. Speaker. Masulara, ibang po na sa floor leader, Abraham. Kalangan Speaker, ejungal sekarang wang sepals, kumpure. Iman pajong niata kamagut main Mr. Speaker o pagi muat kesampal wajan suspend o otro business o child kacti pachoti awalin ng pesak payo may pil calendar. Pagpag takamagut mamiyak tayo ng katiyan ng basic payo, tayo katkatiyar pa ng basic payo o ibang po na sa Chief Clerk. Legislature Bill Number Babri by Sagisula and Silu Legislature Draft 1 Bill for an Act amending Stale Number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2023 and for other purposes ni Kariyaw Kim Saklang Watawat. Kailangan Chief Clerk, paan po na sa Chairman and Finance. Kailangan kami may Speaker, man piliw pa ata sa Pulmamile Committee yun muni. O yata kamagitiyog chailan kak pagkata kataropwe masani o kamanata. Kamuatan ko sandat ng pepapag pa sa kisu, label niya rin sa kisilu ni Kariyaw o Kim Saklang Watawat. Saan siya lang mga kamagutok, Thailand Katiyanan, mga sinaban, kamutaan ko sundat, papakipay sa issue, laban niya rin sa silu, LT1, o katlanan, Kariyaw o Kim Saklang Watawat. Koros mautong kamagutok, masaniyay, uwang masanisyo, kamagut paitar, kamuy Senator Joseph. Kailangan Speaker, ko sundat watch mabari program chala, and then walikit siya ma. Paan kampan rosun mau. Sang Pan Division in Administration, OCE, muni kan maganapali OCE, yo kamagtalang Pan Division maganapali sin konat sin siak nan wanwuni. When kak tapon nananapen sin konat o sin siak nan wanwuni. Image my Speaker. Kailangan Senator Joseph o kawewe, takapesen, kamutaan ko sundat. Speaker, Kamuy Vice Speaker. kalangan Speaker, niwaw, kamagapura po yan ka pata ngayon Senator Ludwig o niwaw pagi, mumot kasambalwet, and kak taulale, o sapulman kita, o yalam kita, sapulman kita, flora min number, yapagi isak limaw, labinyal rin isak silu. Kamagut sa Vice Speaker, nan masanaban kamutaan ko sundat, Thailand Trek, Floor Amendment, Riyap kay isak limaw, laban niya isak silu o sa bulman kita. Koros mautong kamaguto, masaniyay, uwang masanisyo, well, kamagutay po itarak, tayo katkat nan masanaban Floor Speaker. Amendment. Kamuy, Kalangan Speaker, kamutan Flora Menmenwat, perpadalang pun kak apali tek kaptulong irana niunan Palian Division and Tourism pan Kampan Resources and Development pun kak patungan longong pan Paluo sabaitam pan tokalang Second FSM Expo 2023 ni Wandala Rayanan Isigit Limabugi. Mr. Speaker, one centroid
me pagpamia pen kak sontiong pan paluo en kakapali lualan Israel puinin kasal tiyak o kapar tawato ngis irakan koros me panyang patong expo nan wain kosay me pantap tani yesa kesu lel neri yesa keu nan komutan wa me patolongan eneti kayo en kakapali me siliakan siliman me paniyang soap isa barail tala ipagiriyaw sensuani sa kuwano mga round trip en kakapalita arail tungal stipend ni talawani sa euran ang ran wano ni arail ban patapatuwin kusay talawani sa kuwat en kakitawan present pasak magan kakpatoyang Israel akan mapan sailak pagi kon government tanan and ilakan government nan pil breakdown and met and kak apali wandala riyaket pa sa kalimau ong sinani o tatakan koros mapan apali uyapan nopoy te kasale won sakaw ni arpan makmakit nanwan kusay o tala wala bagi isa ganapali tibsaw kay manan o tama na nong kisinum gispan sauta pempel uya kesan uya pantotok mapang uya uwin ko say nan pagpag talakitan kakapali kisakis ong way payukan state silukan o national government nintuan makinmiya sakis pangin alalata o uya supplement win Pohnpei kesakis ang ni kapukon tapat panaw ang menpay tait po sa apoy kaya naantingkan na stosarya pot en bilka ko na bata when apali talaga isinin Pohnpei me irail pat pa na mimini isiyakan siliman ang ekisent en kakapali Israel pinakabakan peran kak toro rasang bagi manakabakan repanyang patong metegan nan classroom kan awas sama bangkak mawang Israel pinakapulupulkay mapanyang sayo pempel kak mawang Israel safety o protection ang ni patpana lapyo me pesampun pan sa pulaman kay o en bilka kapali ong railakan me basampuko ki emi ayer isaisyo me poy ti me ale wen ko sai station ko sai man puko ki ang ni tungalin mensang o snakanan sokan coffee abe ar 1 century wen bilka patola boy ki irail me siliakan silimano en bilking kak yang patong o tungal te tungal mararakan me pan ken ko na batan likin maraban kakan kau nabat terapa kita nan win kutsai. Sang ni irobkat koros Mr. Speaker engkak sansalong momote legislature wat metron sayo me FSMTC me paksama sang walia panobis me pan walian la uyay of state patola ulel rail akay business community me eksama FSMTC yer sangren pinin kalakut o me eksama wo patola pun sombir peki aral surga kyang sop re choto ka kyang pegera kintungalang ge kapal salet marayang sop teresonger apal ora masak ame luwat me siliakan siliman me pagpamia pun kak apaliata unsaklan sa pulaman win Pohnpei television me ban walian lang win Pohnpei nan karyapak and marketing expo me kasantiangan muyawinan state and kusay ani motomot ye sakarata motomot me walian kiti pambakabay senator Ludwig o man kabasa atungal flora men mesini italungang momotwat men sangan ranwat o speaker and sansal saywat sompir pampatota sam Pohnpei pantala mo inkelok usama ni alam aso pampatota sam Pohnpei kelok wono misautukin ni alam en kaksan salong momotwat kalangan ng kawin man speaker
o ikamele mamiyo sami Chudasire Senator Ludwig Elka yang sawaste Chairman in Finance o Committee in Finance pagi katong kamele mia we panarapil sabulman kita tungalen kiyang we pantatawot mon floor amendment wat persangkit me pangwalian la legislature wat nan second expo kalangan main speaker Kalangan Vice Speaker ang kapesa ta kawe open floor amendment. Ito masin open floor Motion amendment. siya pulman kita kamu mata. Menyang pachang. Aku pura mone ban pone sa kamagutai ban pone sa Senator Carl. Kalangan main speaker. Kaya bali tunggal sakaratan wa melel inikak pachang sabul mo mapatoyan nilang tunggal wala pan kupuromi 1 to 5 Lord Leader Honorable Senator Kadkadaur imen en sansan me iutung melel kamu mata memia anso bil motomotalar ada kopora-pora ke me kupurkan Kadkadaur situng wasagis nan robot me men kawait pen mia wegi uya kawait pen kamumatan moni me pegpemia mon momot kasambalwad wayu me ban mia buan kak kasane di rail pinagap telia kan kiswasa awala kan temanagap kan kiswasa eri kasan tuwad ente tata kong Israel na puput ang panyang sila ko. Pura telel mo sang kasan tilimeti tuwad elayang raiso alaray tungal moni. Pura raiso na panok sang kasan tiyo. Ay ite tungal iran pebemet kalangan in Vice Speaker po kawit mo. Kalangan Senator Carl, kamu Senator Joseph. Kalangan ko mo Speaker men pachang. Report me saya sang sa pumatay Vice Speaker o pilmen kapung ke kawit me saya sang Senator Carl. Ya ko chung kawit to. Speaker and kak saya yang member kan me kerjaan tetap ko sa pacolong nan momot. Kayo na pacolong bil sang introducer Vice Speaker wa one modi we pacolong sa lapanan packet. Dari kats to momot watch kapre committee moni and check chiki. Dari committee to la o karong ang director o sa pulmet yung sundatong kan me po coordinate activity watch. O pilkapung ki Vice Speaker pachang. Dame santi. Dame pilsang nan korong miyo kam matan wak tagala yata me pachpajan wancala silop sama. Nintuan wo pename sa pajawan uya nan korong ay wan monuat me santi. Nintuan pachak chik dawiti anak-anakan o tene rianan isikit limabukak apali makatuwa cho yeme bawo ya sa pulma child cho ong nan mukit kasom kaluwat bilgak science me pilmia sa pulmen national government cho mapan pachoin waran moni mo in pampo ng limanan may chipam pachoin shop ari ay match mang speaker may Speaker Kawewe information speaker kamu Vice Speaker. Kalangan ng Chairman in Finance pagi kawit moin silinen isikit mara patwalong kahit silo pare ninduan wewe panamamiyaw o yo panantotok ayeyi wame kasay tikitiyo lelwa mamiya area aban tabang mayay mumutwot pan sa bulman kitaranwat komatang ko sunit ay kamilme pananane no poltala matang pan kuburan kapanapun kakapalla boki anso inanen uya motomotala iman berdauan kalbulbo pagi dalang kak rengetir masan bau sapulman kita komentan waktu keleman speaker. Riyaman. Nasional masan bay ban pone sa kamagut memiyak dalang rengetir masan ban floor amendment koros mautung kamaguto masan iyay Pwuhng masan iso kamagut poitak dalang rengetir masan ban floor amendment riyop kaisak limau leban ya riyak silu koros mautung dalang sapulman kita floor amendment riyop kaisak limau leban ya riyak silu masan iyay Pwuhng masan iso
Kamagit pa itar, ok try sabulman kitar, floor amendment riyap kay isak limaw, laban niya isak silu rangot. Miya tumasan na ban Speaker. Kamu Senator Joseph, Chairman of Finance. Kailangan ko mo, Speaker, man, ang sukit siya, wow, karakarak. Pacho walong, pil kamamataan mo kataglayo, may pacho ni floor amendment ng riyap kay isak wano laban niya isak silu, muwat-watan ka, pakata, katara po masa niyo sa pulman kita. Tagagariyam. Kariyaman. Chan Salamo, Kamagit San Chairman in Finance, Nan Masanaban Kamatang Kusunit, Trailan Bilkatiang, Tapatroyan, Nan Masanaban Floor Amendment, Riop Kaisak Wano, Labania Riasak Silu. Koros Mautung Kamagito, Masani A. Pwuhng, Masani So, Kamagit Paita, Roktay Katkat, Nan Masanaban. Kamu Senator Joseph. Kailangan, Speaker, floor amendment watch, may bansong na pali inangan. Standing Committee Report ng Pelimab Kislisa Kasula Binyari Isak Silu Mayay. Nagpagayaw siyang sa pamatsay lobisyon natin. Nintuwa na child paan kamakita siyang walikit paan personnel o kamakitiyang paan all others. O binyan sa water mayang speaker ang biligak sa insalme. Siyang nakawaitan sa pamatsay legal counsel. Sa insalme, ang suko sa malar, tapatular, dahil katskita chala silikit na napali representation fund and paluwats. Aray, kami naman tasangan ang mumutwat sa may nasayag para sang ren kapina. Sa essential ko ren kapina ong kasantuwat. Sa mag-areta legal counsel ka wait. Amawad mag-child ka sinamantlanan kusyon na to ang kak-reflected ng floor amendment watch pa. Kusyon na mag-tayo sung-sung na paliya, kulo-kulo siya lalimag ito. And kak-reflected ma ban ka naman ta. Susumero siya bawiyaya nga ma show limag ito mabaan man naman. Ime man kapatayang sin technical correction is kailangan, Speaker. Chan Salamo, Kapesa Sang Senator Joseph, Mieta Masanaban Floor Amendment. Motion and close. Pwuhng Sular, Masanaba, Iban Pona sa Kamagut, and returning to Masanaba, Koros Mautung Kamaguto, Masani A. Pwuhng, Masani So. Kamagit Paitar, trial returning to your Masanaban Floor Amendment. Koros Mautung trial and Sabulman Kita Floor Amendment, Riop Kaisak Wano, Labania Riasak Silu, Masani A. Pwuhng, Masani So. Kamagit Paitar, ok trial Sabulman Kita Floor Amendment, what? Ran what? Motion and return to main motion. Dahil kumal maminute siya riyaw. Kupura Pais, Ran Pona Samat, Kamagit Mamir, trial and Kumal Maminute. Chairman in Finance, Kumbal Miniteo. Riyaw, Silu, Ayo, Limao, Kamuy. Kailangan, Speaker. Miya siya, floor amendment, we kotok-kotok. Melal,
pur toror karya sa kwaluwat o katayin kat tepat pato paan masa na ben kamodang ko sunit pab ko pa isa kisyu laban niya rin isa silu LT1. Kamu floor leader. Kalangan speaker jual sekarang wow sepal kong kupura. Mang speaker men pajuan yata kamaguto pagi muat kesempal wajan ka kapandala LP nampe pab ko pa isa kisyu laban niya rin isa silu LT1 o karyawan watawat ong lakap. Chan salamaw kamagut sang floor leader kailan kapantela karyaw o kemsaklan watawat ong kamutang ko sunnet pab ko pa isa kisyu labinyari isa sidu LT1 ong lakap. Koros mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut paitar o kami alala magtry ka tunwewa paner karaban kapantalaw karata iban rule magtry pan rutugiti masani pe o sabulman kita kamagut masansal sang katuwat miat pil calendar Salam, Mr. Speaker. masular ay ban po na sa floor leader. Speaker kalangan mon iban pajuan yata kamagut kong kupura ya buyan ka kapesema men li kesempal mayang batyang child. Kadla mo Li manage uya siyong masin kausap yay liyawn and paso imen pagitak challenge kasamo kiyaw labu-labon. Kalangan floor leader gipon mangi masansal kalangan ko promoy ay Speaker, kami Senator Perez it's all point of privilege kaparapat. kami Speaker, imenan sansal me diaman magin wa lang hutan mie po. Hari angkat sansal meranut menjal angkat pilpon se onan pas yang kedai lah pergi sabun makon apa ong katlon anjal pas wosuri cara kata pada pautu tu lagi yo. Tadi beli kat kiang yo apa dah labo. kalangan Senator Perez ong point of privilege ong onan ni pas kalangan liyaw pagi angkat yang patreng uya ko purman. Masular point of privilege ay ban po na sa floor leader apram. Kalangan speaker nuaw imen pajuan kamagut momot kesempal wajo pagi challenge ka kestiwa pali na besa kuno may miscellaneous business. San salamaw kamagut sang floor leader dalan katiyan ng besa kuno ya iratoror pagi amia utupan kamagutok kay katiyan ko ng besa kuno. Ya kami Senator Carl Kalangan maing speaker ikesa pali sekarang wow melel pan kupurami vice speaker floor leader o honorable senator kan itilmen duka yang wow wat irail kan me point of privilege to ka melel patyan getail li me tungal lang sansal o mga nakaprim patyan getail song rangka kulian Pohnpei nan kamatongan palapol ng yaw po itu ngalira choror maing speaker mesilu akong kubura po inorala pa kam kadla mo malu kayo epit silgo yu me padosang united sansal me irawat uyay rakasampali yu nintuan floor motion me kapitalong sang honorable senator net irawat assign ang kamitin chayan ko o silikong look patobesang nan iran kabesa masansal nang siliko may patopan kupurakan sang united kawit me witness riyaman magsilikong look lira surapan kak patoto pergi nintuan kawit ni siliko rakatrop ang sumakarong ng panwiyawi inanadi aray tungal ang suntatawag. Uyapen tatawag makoneng bagi red non kasampal. Padpadotanan kami tinsayan ko o makoneng asabinan pagkatariyang witness riyaman wood. Tin ay patawan me miya witness me legislature luka. Akso dalala to.
Pwuhng songan kara ba metua temet. Iret enon kasampal Pwuhng kipe men Pohnpei koros. Pwuhng kadalan sudah kaunsak nintuan kata kasampal makasik pepan miya sang witness riya menet. Riya tungal pagpag. Iret en pay tenan kamitin chayan ko. We have been to talk makoneng enapol. Masapina teo invite choror mapan wukitala kulak mapan mawang witness riya menet. Speaker. Kalanganin kupunan speaker ay tungal rakayo irakariyaw epit sabi sa ambulance ang kaming salatalakan irakasampal yu parang peninin madalinim melel delegation in madalinim kan riyaw sa malar kaming salatalayo miya kawait sang Israel mapapali naman wuni na ambulans sudah kak tetok, pergi seremara mas kak kol magkapin sa leta lang. Irawat enon kasampal, en sote kapal bewiyaw nan mal kasampal wat. Ari en kakapal yang kami din health. I sote yang carki kawawa miya macam million silu sama pan kupur-pur late sudah tataglan nantian monuat aku santi nemu ni ab non limiti tiki sabis kan ele mengisang sabis metua demet nintuan ilagan terruasin pasan ko sanet may apel ben tatagan kemban rosen mau pangkin kamu-kamaulan nanan sukaros yang cara kisawan kawawa miya ong apel pen sangan apal metua demet mepenenegin sopai asabi sinampilan sampai sudah apali kaitan men Pohnpei koros miara jungal stosa o met kampak serimen mebangka bin saleta la nono tabawa ban kol o ambulan sudah kapali irawadan kakapali yang kampan ada kamitin dosen mau o ibagi karyaman. Karyaman. Kayak sebelah ni cuma toror. Dan kalau mau kemagit salah senator call me petata ambulance o pergi amia utupan kamagito kamagit kasampalo na sa ina ang kamitin health. Karos mo udung kamagito masani ay Pwuhng masani show motion po itaro pagpagwa pa na siya ang committee in health. Kamu Senator Carl? Kalangan speaker kasapalay sa karanwaw. Ito nga lasin na retoror epit kamamatan ko sa nadiyo na patron ni LB number silabu ka pa sa limaw labinyal riya sa kriyaw. May songosong and kawuti netla tepakater lahan cakai raro kapai kanan Pohnpei ong Wayne leki tatau pukat wiyawian sowot esansal me poinen tipso pukat rar cakai chalape inanen puilaut esansal me palikan makin net kitip so bukat ang sewot rabil jabe net kilang weche kan maslikan Pohnpei eri kosonot wot songasongan ireti sangon tatagwot iman kamelele me ruwasin pasanin kosonot me ilaki Israel kan mapapali government in Pohnpei and apali kan ini pararin kapai wot sote ireti yang ada monin way bakon Epil yang aki kapai cekan merasang raro sang cekan me tasan opil pan pasan kerta mawan wen Pohnpei eri pegemedaimen nuwawo karak pan kuburan chairman and committee R&D and kuburan yan kak withdraw kamudan ko sa network Nintuan Rule 10 Li
o Enginkehlap murin session teran in session 5 Rosen rule. Kalangan my speaker. Karyaman. Tan salama kamagut memiayer. Asen pe. Pamudang ko sunod silip ko pa sa limao lebnya reaction silu and withdraw sang committee na R&D or place mon momot and assembly what kailan ka kanapali. Karos mo utong kamaguto basa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar masa ni pe. Kamu Senator Walter. Kalangan Speaker, wawan pacho-pacho pan kupromuyo honorable members kan karos ibaca yang leadership o melel kasamo o wawan ke liyo no irchuan palapulkan miyang pachang child. Speaker pachang Chairman Carlo yang uchung kamagit an kakache sa insal me sponsorin pilo ye Chairman Carlo ngay pacho nan committee o isakar musik i committee set korong-korong o sa peiti wasagis puagi palong-longan kamumutakan na pacho-pachonan committee yan kakwalyanti committee in R&D o sa karamo mot watch masa panangkop ko o report kitong kach watch within 5 days. Kalangan ko promo yo kalangan ng members course. Kalangan Senator Walter. May atamasa na ban kamagit? Kamu Senator Kalangan Speaker. Di menalaja kawit dan withdraw butayan kak sabulman kita kamu matau tayan kak file la sabulman kita withdraw motion can withdraw sang committee or place mon assembly pagtayan ka can take action. Ipatuan kamu intention kamu gitu isto patuan aleti ma withdraw buyan kak Telga kamanala te kamela. Tay komal ma minute. Tay komal minute. Senator Pahrek withdraw motion to one. Pona se motion mamiye tamiya masin benirawo Motion retengkete pagtaro karyamentary retengkete masin ben kamagit sang Senator Koros Mautung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit Pwuhng nituan sabul matay rule kamamatan ko sunod yung resolution yung mabangkan withdraw sang committee o place mon momot dahil sa puliman kita tingalan ki ran limau na tayo katpenal tayo panananutan take action pinihan sa water so saliti sang committee na R&D and kak report ma-recommend tayo to recommend within that 5 session days hari ang kakatasansal kalangan miyate ratoro Motion in Speaker. kamu Senator Excite Kailangan may Mr. Speaker. Sakartang kayo panuwa ang patsyan siya magong sakaran nilang. May Mr. Speaker, nanirachoror, siya kamanala, standing committee report na mapuki silisag naman lapan niya reisag silu. Pedita, overtime mo muni. Okay,
95,000 chay pass la. I mean, na report yo. I mean, come assigning personnel ta ismo koneng hangka kalalagi Department of Health, the Finance, po anan karwaruyo mo. Wag mo muna match rakauti overtime match. Ari armas mangi shift to can overloaded. Icho we pen pay kasalin overtime mo. Hangka kamalaw overtime hangka katrila chon talk to part time. Ari sangi chon talk kamalaw law so to part time ma utan overtime kan law sang tama budgeted. And when pagkaran speaker's office ang kakasani personnel makang karwaru mo niya walk through basically may pagkaraman. Number reporter tabi? Number 535-23.